worship. Agyei. Hallelujah. 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 What?
badosha tadabakabadu palabadosha ilanda dabadabagadoshi antamada badabada lanta dadadadabakushke tebe brantaba ilam branta dabadosha gadabadabrabakada ampalia badabadabadosha liabakaranta dadadada ya baba Katakyie live worship adum nyame Kristo ye danase ene anopai ochedi ampon teteka su nyankopon aye biafo dansia feri nyankopon aye danase dane denyina yemferi ho ono no wanhwe yemfonso so ne yembone so ne yani ena anopai ono no wagi yemfiri wo wuo ne amane animguase kodada atetemu efrimu wagiye Oh, our soul has escaped from the foulest trap. And then yenkere janie frifidi sumfoni fidiemu. Anope fidiene bubu. Anope fidiene bubu. Anope nimguasie fidiene bubu. Enkobesie fidiene bubu. Ejuma seye fidiene bubu. Promise and fidiene bubu. Owo fidiene bubu. Oh my God. Na yendia ya dear home and anope me jidi send ya me bia wutie me na anope what the wo esanse wo Kristo what the wo esanse Kristo ne wadini na enumtufuo bi to nyom o si Yesu ye madini na me kire na me kire obotan Yesu ye madini na me kire na me kire obotan enti se wonim se wo do want to Kristo so e ma me nje wo nkran na no pen kan kire wo se ono no wo ani mu ase nyame bebia ode no want to Kristo so ewurade ma nanim gu ase da enti me ma me nwa ba ma me do fo wutie me na no pai me sister wo do want to Kristo so na do want to nisu ya e na no pai wo ma wani mu ase da bra Facebook e Katakyie live bra YouTube e katakyiefm TV TikTok so ya na Danquah Cherub nana Danquah TikTok Cherub nana Danquah nano pay ye best sorry woduman kumane papa ni mo bibia kwaba edi ba twuma hanyina live worship headquarters and that's Katakyie live worship enti babia wo bia ka kire obi no kan kire obi se Katakyie live worship osuro sane ene selection akan ya ye ni abofo ni nyina bebo ma sori nyankropo ye dofu kesi Kristo ye dana sina no pai eni ye dance so dia ni ye chia dance aka kire wona ya boafu nyina mobu ye na no pai Japotas mina metaka masam si efiewrafo nei na mogimi so ye efiewrafo nei na mugimi so ye ene wo peta so papa dia me pa cho no ani Japotas why if you run for na mumusi mufie no o mama kwaje contract building contractors amakwa kwaje contract if ikesie bia yesi mama tumu nyina taase no enko ba bia enkoto taase enano akwa bi taase woto ye miwura ne dem wato taase na wieso utia taase no so taase ne se foche na taase na fra wo se foche me ba cho debi enye papa ni bia emzo omokoto no Danquah me ho ba bi enye papa Danquah me fo ne produce sa taase no Japotas the oba ye taase ni ye quality ye ni main distributor de ma Twyford enti wa utimi se Twyford so de abrochire company pa any Francia product ni nyina ye Japotas enti mesraw me na me kama asem se wuli carpet ni enfanse se da mu biem barbering shop fo no kura no mode sa carpet tetede ne se hono esi o munyina be totals no we Japotas enti wo ba me pa chaw usika kura nso a wo ba wo so head manager Gladys no akono aka jense manager misika nso enti manager edie na obetimi aya afa ho dia mame manager Gladys be hwe opa your sickness minwa ba Julie Jeves no wa joining wo TikTok nya minchire obi a wonso obetima ba joining wo TikTok Cherub nana Danquah na se Facebook no so ye Katakyie live YouTube ni ye katakyiefm TV ena no pe obetima joining wo ho ni nyina ya boma sori wo do man kuma ni nyankopon no
Sanse, the above one year no nano pay baby in was as you wish. Enti breja patas one no pay why nenu mu medijuma aferi akakram wodru aferi community hospital no ene ye no mo ben pa over Facebook a ye ne ekuta the biggest showroom baby ye showroom ne dey powerful we rawo timi se we showroom pa manager Gladys baby o bi anya mi nhira no onye ne kase manager nani ate no obu ade obenyina che wonderful Big Joe phones and accessories. Anope ni pragie vuoni nyina eboma soro woduma nkuma nyankopon no sanse ene Big Joe koduru ebu akwa wo bie mu se eku ha Big Joe na timi otie Katakyie live worship o se da bi mi speaker we emo me pese speaker ni duru ewuro mu asene maso tokuro mu nyina de kofa feel good ase ye ho into okodi speaker ba ko beka ho say your phone repairs phone screens say Samsung screen Infinix iPhone 4 no Big Joe timi iPhone 12 man na beda na 14 Pro Big Joe no share ono ye phone professor ebu okoto filling station ye wo enti wo tie me problem bia ba ofuni mu bia no ene ko ebu okoto filling station anase fra Big Joe fra na no pay e 0245 794 556 0245 794 556 Master Latif Motors and Spare Parts. Pragiafono. Momeji TVS anasa Bajaj. Enkawe foni nyina ye kachire mo na no pese. Mamu man ye ebuoko biem se mo ba betobi. Mu nyina ya bebie branch ne ba ko dia mamu wo washing bay na ye bie no enka komu wona. Owana bu Master Latif Motors and Spare Parts. Friend number is 05422 45865 05422 45865. Jomas Haven International School. Jomas Haven International School. And they were both run so wadi 3 months, wadi 6 months. Every 3 months you kona do kosi 12 years ni 15 years no who pay school papa do abofra na wura na invata ye de nyame asema kire no kire no mana fa kwan pa no so ofria ni mofra brem no osue nyame asema no o se esua nwoma no a wo pe baby pa dia enu ani Jomas Haven International School ye wone ben yo enebe wa na ebutuo Brepemu no me de Jomas phone number betuja enti na no pay wo ye maame wo tie me ma mo ye adwuma wo hospital mo ye adwuma wo bank na ma wo na chese mo ko adwuma mo mane be ha mo nti mo nya obi ama na nhwe mo no e ba che ofa bra Jomas wo ye wone ben enebe me de Jomas number ne betuja na no pay na wo nso so no watimi afre wo mo Jomas Haven International School Rich mama menchia me mama si kwone ukoduru kwada su dwomu ha onini kunu obanu okunu omuye ni timbom obanu okunu omuye ni timbom na no pe kwada su dwomu me mama si kwone ni kunu omabiem se bua omu se mama betete montade no ho montena se ne yensore woduma nkoma no esanse osofu Andrews ene the original power pack mama Agyei wa ha nti ene mama Agyei ya baidie anti si kwone si woni na fidie ni mfiri babia enti omomu ba bedi meeting ni na ombe ni tini nyina mama the power pack mama Agyei wo fi ha enti ebubu mo sore woduma nkoma nyankopon me mama si kwone babia wo bi anyame nhira pa kwana su jomu ho iye ya Agasco ene yemfesi kan ko se yempasi ni Yesu miase obi betimi atwa oboto no me na meka ma asem papa no wono onye sika kakra koko sika no wonfa nkoto Agasco obi twa ne boto no to anu osu amekoto no okegetia no enti enende bra ne bebra ne be you savings wa Agasco why bra ne be you savings ye wa ferry station wa ye wa ferry say Yesu savings current account susu account ni nyina bi ye bi 0200 171 450 0200 171 450 Kings
King's Metal and Fabrication Works. Richmond for King Minya Kingsley to some mammy. So container need come by first one. Me patch on the Facebook never Katakyie live. Container first one with we no Grammy baby. They say me person me bobo fresh yogurt container. Who per container now do new guma. And no benya be what King's Metal and Fabrication Works. Buaka kwano so mem here in full farms no tenaka krebia ufre buaka bano Kings is your kumwa ufrin kawia ne mpotem wachichi wonso na eba nso a me pacho Kings wo unifa so Otra Shell filling station wo ba wonim kakra wana Kings wo me pacho udru na so wo hwe Kings Metal and Fabrication Works no obi so na de wo kwan no ka so no a oboa Kings wo ne carpenter ni bi na ben ho na enti se wo hwe na carpenter ni bi mensa nipa na so no ne Kings na oboa oji wusika no akoye adwuma basa ama enti fie wranfo na mu pese mu to gate kama de tum fie ni mu no wonderful anope fra Kingsley why number near 055-991-2862 055-991-2862 a King's Metal and Fabrication Works Wadoma Royal Hotel me unse also bwendu su bobone nano ye be uramu mpaya dinyame asema mpaya bompaya sanse oduma nkuma na hwe yenso ye wura July busu mimu me si di oso wonpo di wonpo nti obi po wonpo ewurade nyame be hira wo eye by force enhire bi wo a wo ye den ya senhira na eye by force so wumpo nyame be hira the month of July it was so going to the music morning no said this week no 3 days fasting enti na one for one show oduma nkuma safo rade live worship we mu no atwuma nyina live worship headquarters no me in fact no wa ya ho papa Wadoma Royal Hotel anope wupe baby ada anope wupe baby hodi event kese padia enu ani Wadoma Royal Hotel na no Richmond no ko program bia osa omoma ni hotel Richmond ko da so nkru so wie no empa no da so was osi was of nana mesim bano pa ebu okuda emre enam Richmond empa be na chese ebu okura emre Intinano pay Wadoma Royal Hotel. Your king size bed, double bed, single bed, and a queen size bed, deluxe bed in India you will be empana yeka krakana some massage wono. You will be wo. Intene upe baby and upe baby business meeting be. Now upe baby and juju hodia. A yenwan Wadoma Royal Hotel. A book convention your number is 0558 599 Wadoma sawo swimming pool your restaurant your car park osaba krani wasenya free wifi asaka ho dani ama free wifi udware ni ama free wifi unyane baby ase Wadoma Royal Hotel anope from y 0558 599 679 Richmond mama nye last one wait me mama Vicky boutique when the Richmond ko wakwaje can say watch the abonensa Vicky boutique wo the brand Facebook na me hwen yo mama Vicky boutique wo entade bag me nnuanu mo ma no me mama mo ma no nyina bag papa no bi ubenya bi wo Vicky boutique wo wedding paboa no wedding bag no engagement paboa no ne bag ni nyina Vicky boutique
Yeni no ban edin hwe ni mu afari heya ne yewo Vicky boutique no entare ni mu ofan kasa na Richmond duru ho chese wa ban na num no waye ni nsese nam se Richmond wu ye agumani mu asepa o se dabi osofo na mama Vicky boutique wo ntare dodo o wo mpabo dodo chese ennioma nkasa pan de Vicky boutique wo bi entina no pay bra Vicky boutique wo ntade ne watch papa pan de wo pe bi dia ko program osofo andru su tie yi na me ya duma kwasiada ne watch obebu nyina na tade ne mpabo shu obehye nyina eye Vicky boutique no okoto ye the power pack woman no osofo mami Janet na no say oba ye sana tade no okoto no Vicky wo so wanka nkyere me Vicky boutique no osofo mami Janet ho no oto ne ntare o Facebook wo de bra Facebook ne behwe empabo apa na efese Eye Vicky boutique afari yeni no bande din hwani mu ye number ne 0546 496 453 0546 496 453 Katakyie live worship Enano pe nyankopon be obi ye enano pe nyankopon be mu obi so enano pe nyame be peje obi afiri ni mbunjire mu mesi wumpo ewurade be hira in the month of July Makada bada bado shada bakada Richmond white mama osofu Andrews Mike mame osofu Andrews Agyei mane Mike mame ene mesinya me mamu po mu mpo ewurade be na osofu Andrews Agyei so obe hira omo Richmond masofu Andrews Mike mame eni be rampa eboma wura nyame asemu na ye wia ya sori wo doma nkoma nyankopon hwe me na me frɛ no aye biafu nyankopon me na me frɛ no ose adioyo nyankopon me na me frɛ no dansian feri nyankopon me na me frɛ no chenchenku nyankopon ono ne kantan kranjie chi nyankopon ono ne adansian feri ya dana seda ne de nyina ya mfare ho me frɛ no ana frɛ na kunya me ba sakro enti ye boni dia ne ya maye muso ne ya boye mu ase esanse wonu ne agenkwa no oje ye nkwa dia ena o se tutu katua katetia banka ba frikanfo ma kanfo ko fie me kodi kanfo no na no pai ese wonu na tutu ye kanyina amaye onu no tutu ye haw nyina amaye onu no tutu ye manie nyina amaye wotutu ye ni ngwasie nyina amaye owuo yade no kodada no abawuo no Kristo tutu ne na no pai enti osofu Andrews wa die ene ye de mpaye kakre ni di uram samra osofu Andrews uram madiba koba sidaba biwanu danyamiasi biwanu danase my God masandi bakoba silia abria posha azandi bikili abro sanama kuba elelembrusa kabua bahaba azatandi mokoda azatandi malukaraba ilibrun tadi makuba sikabaha lerinda runda sendi kabayaba azelem payego shakaba ilirazama kuntamalia baka abralandu beseidi bikaba ikalunda sindi kiyaba uronte maskoindi bikabosha yebegandu palikabosha. Oh Father, we thank you. Also when you remu, my God.
Yemo, Obiwano Faseda Mevrade, Ekabadu Salabranda Labaskepele de Bushada, Makada Badado Sharabakada Badabosha, Rikabala Branda, Libras Kupala Baskepele de Bushada, Mata Baskupala Lima Handala Baskupadi Andalaba. Ila Baskupala Badaba. Oh, Pievano Faseda Murabi. A Jumamu Honomo, a Temu Honum, Baby, a war, Kenimo, Pievano Faseda Murati, Comfinity, Serenity, Manitini, so Yanikasia and the Anopay, Yanikasia and the Anopay, Yanikasia and the Anopay. Maybe the Semiquadai and a Medai. Then some sorry now, Radiabasa Kuramimo. Opay and Sankaya Danquah, sorry, Opay and Yari, Opay and Wu, then so every Amana Paria and Opay, oh, Wama Wu Paria, Wama Yaria Paria, Wama Eka Paria, Usua Paria, oh, Pievano, Lekabadabo Shadada Bayantaladaba, Ekabradosa. In the name of Jesus, ye bompaya srawda de ahode awura danduaimo ye srawda de ahode awura baby biara obi tie ye my God, awura de ahode awura de won konkono on sanemra yentem ene anopai on me fa ye dwuma de nyina ene anopai e wo Jesus Christ in the name of biwana na bompai Ikabada baskepele bedabo shada da badaba. Everybody anopai ye preja dwuma de yema. Won konkono ye srawa hoden. Ye nyawe ye nsra banimo. 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 E wo Jesus Christ in the name of le mahanta la gabada bosha. Le padi kabranta la baskepele bedabo. Emanti libikabo shada da badaba. Repende legado shada branda la badaba. Emanta la badaba. In the name of Jesus Christ. Ia bompaya kanchre brade. Wasi matter from Kranum and Messias Yahweh, and I'm one at time for it. And I pay a pay a catcher and say, I time for be a mamma woman show, and yet you mediate, or mamma woman show, and yet you mediate. Baby Biara Omo, the kingdom of the air, Baby Biara Omo, someone among Framemo, someone among Mutamo, Baby Biara Omo shed, and I no pay, yes, Suma Evradija, at the core of a soap, and we yes to Christo dinner. Yes, say Omunyuma, Yadome Omunyuma, Yabra Omunyuma, say, Ewe Yesu Christo de Nemo, Piwana Bumpa, Le Mahanda Lagabadabosa, Epalabadaba to me, dear Penier, or send Yana when I'm Mojana, Yadim Penier to me, dear, Ha, Piwana Bumpa, to me, Piana Elfrebrade, no man, a woman is Swatia, and they are you, Yatome won't answer Yuma, Ewe Jesus Christ de Nemo, Ewe Yesu de Nemo, and the Bumpa. Everybody was no pay. You project you may be a demand. Yes, I want one day in Sabayaka. And no pay a preja will be a word here and the Sawans. Already, more open Panya Cassiama will be Biara OTA. It was Jesus Christ anymore. They would say when a Jumam, they would say when they come, Baby Biara be Tia. Every my one Tom and Tonaso. Every more Abassa and Tonaso. So upon the phone as a senior, my bunny be a fan one. And I no pay Jinawanuma Samasu Fetchan. It was Jesus Christ anymore. Every Peja and Suan was someone's up. Was some about, oh, sorry about. Oh, Concro Ujaya, a baby passam. Intin yesterday, one day said, Emma Cassia, you mo, ya boy, a more city among Concro. Ya pray and one city among Concro. Ye nimu bibia, now when I win him, inti ano pay, Brabaya Cassia, you mo. It was Jesus Christ, you didn't any bumpire. Adominanti, amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Yada unyanko ponse. Erade nyanko ponshira baby biara utie bia. And I no pay betie erade asem. Na ye gina so ne ya bompire ne de asori erade. Yes. Na and I no pay erade asem a eba no. Eti asem a eda so say God will rescue you. Or God will rescue us from every evil hand. Hallelujah. Evil hand. Ewurade beti yen afri abonefo nsam. Ewurade beti afri ensaboni biada mu. Yes.
na saa ensabɔne ya yɛ kan sɛ ensabɔne wei ba wa bra bɔso a ɛbɛsɛe nneɛma ɛbɛbɔ nneɛma hwete Jesus enti ɛna nɔpa yi onyame asɛm a yɛbɛtie no ɛbɛgye wafiri nsabɔne bi ase Jesus na yɛbɛsua mmoa hunu sɛdeɛ nsabɔne no ɛteɛ ɛnti ɛwɔ sɛ awurade gye wo firi nsabɔne mu because sɛ wowɔ nsabɔne ase a ɛmmoa wo ma wontumi ɛnkɔ w'anim wɔ abrabom sɛ wowɔ nsabɔne ase a ɛmmoa wo ma wontumi nsom awurade yie sɛ wowɔ nsabɔne ase a ɛmmoa wo ɛma wontumi ɛnkɔ w'anim ɛwɔ abrabom wokɔ w'anim no na ɛtwe wo san enti ɛna nɔpa yi awurade bɛgye yɛ firi nsabɔne ase amen saa nsabɔne yi wei wɔ w'abrabɔ mu anaasɛ wohyɛ ase a woyɛ wɔ sɔfoɔ mpo a ɛma ehia wo ɛwɔ ministry nim ɛma wo kyerɛ wɔ ministry nim nsabɔne no so any evil hand biara ɛda w'adwuma so every evil hand biara ɛda wo ministry so ɛnɛ anɔpa yi awurade bɛpagya saa nsa no afiri yɛn so anɔpa yi awurade bɛpagya saa nsa no my God yɛwɔ nsa bi akata wo so a ɛmmoa wo ɛma adwuma a obiara yɛ kɔ n'anim no wonkwa woyɛ bi a wontumi nkɔ w'anim there is an evil hand ɛnsa bi ɛna ɛtwe wo sɛ fam ɛprɛ sɛ wo sɛ fam but ɛna nɔpɛ meyi mpayɛ ma wo sɛ ɛnsa biara ɛprɛ sɛ wo kɔ fam we pray for the Lord, for God to use his mighty hand to take you out from any evil hand in the name of Jesus Jesus name awurade mfa ne tumi abasa no ɛnyew ɛmfiri nsabɔne bi ase ɛna nɔpɛ yi ɛnsa ne bi wɔ abusuam deɛ ma menya message wei yɛ ne yɛyɛ program no na ne yɛbɔ mpayɛ yɛbɔ mpayɛ na deɛ awurade bie m'anim a mehu yɛ no mehunu sɛ ɛnsa ne yɛ tum na ɛnsa ne nko a ɛnante abadam hɔ na ɛne a meteeɛ ne sɛ ɛyɛ an Asian hand a na ɛwɔ abusua nim na Asian hand ne wui but afei asa asɔre ewuiɛ ne nso asɔre asa asɔre ebedi bɔne ebebre nyame ma ase enti na sɛ papa nipa na ɔba asɔre program na mo yi last week etwa mu no nipa bi ba hɔ a no na busua mu tete nsa ɛda hɔ a edi wɔ onya no but on their generation no nsa na sa asɔre ama because when you say wama nyame yi nipa titiri bi afie busua ni mu enti ɛwɔ so ɔba no ɔbɛka nipa ne hyɛ when awurade nyankopɔn de scriptures with man papa na just nsa timi ka nipa hyɛ nsa mu odu no sɛ tɔ so a yes ɛne ɛwɔ nsa nso otimi pagya nipa ɛne ɛwɔ nsa yɛ pagya nipa no ne Kristo abasa no yɛ kenkan no no pay wɔ Psalm number 91 verse 4 no my God Kristo abasa no pagya nipa no die pagya David die pagya David no yes oh my God yɛwɔ nsa ne nuanom eso Joseph mu de ne hyɛ ɛyɛ nsabɔne ɛna anɔpa yi ɛnsa biara a wɔwɔ abusua mu a ɛka nipa sɛ fam anɔpa yi awurade bɛpagya saa nsa no afiri wo so mesi awurade bɛpagya saa nsa no afiri wo so awurade bɛpagya saa nsa no afiri wo so na ɔpagya no ɛna anɔpa yi ɔpagya ɛna anɔpa yi ɔpagya saa nsa no afiri wo so wobɛte wo hɔ Jesus Christ ɛnsa no aba dɛm wɔ see, this is an Asian hand. But ensani wui. Na sɛ saa time no mo antu mi ka ma program ni bia enka sansa no because nipa no ensani nim sɛ ɔba program no awurade bɛgye no ho awurade ba bɛgye saa nipa kɔ no nti ɔso ɔba saa bɛka ne hyɛ in the realms of the spirit bibia timi si ensan ko atimi nante etire nko atimi nante enan nko atimi nante ba
Papa na just say ye ta kan asem say abusue mu ye onipa bi wa ya ka wo hyebere ase ye mpese be peja obi di sika ko se adwuma bi mu a na ko onim se adwuma we di sika me di ewura mu di nka menya faso pa nanso ense bi ensa boni bi aka na adwuma ase but ena no pay se sani pana wotie wo gidi a onya gidi wa awurade asem mu ye ka evil hand de but ye wan sabi asosene sa evil hand we Jesus and only the hand of God the mighty hand of God. Sansa we be pejaw ena anopay. Jesus. A negative hand bring negative impact, or an evil hand bring negative impact into your life. And then the bonny negative impact, which means that you want sabi a positive impact about our boom, and you want a negative impact about our boom, and you have a bomb pay. Na me nimisa wura de bagie yen quotation de so because me kasa hwa yen yi quotation no papa men kan brofo no ana bacho ai Psalm 91 Psalm 71 verse 4 Oh Jesus. Say, it's a heartfelt plea, my God, for God's deliverance from the power of the wicked, emphasizing trust in his protection, my God, and the personal relationship between the psalmist and God. 71 verse 4. Or say, rescue me, my God, from the hand of the wicked, from the hand of the wicked, from the grasp of those who are evil and cruel. My God. Hallelujah. Okay. But see, rescue me, oh my God. So David is praying for a prayer of rescue. Hallelujah. It said, and Saboni biba wabira bomo enam se enyentino ye dwane toa ensa papa. Na me pesa me kache se dwane bira urade enayase. Na urade baje wa ena no pay. David ibom pa yesa urade. Jimmy free obonefo no ensam. Which means that ensabi wa wana kwesemu a empesa de pabaya de abade ebeba wabira pom. But ena no pay sa ensa no ye be chat wa kone. Jesus. Mesisa ensano ye betwa atwa kwene ewe Yesu Kristo dinimo also nyankopon Jimmy free abonefo nsem Jimmy free amumuyefo ne otrimodinfo nsem Jimmy free amumuyefo ene otrimodinfo an evil man otrimodinfo the one unit papa the on penny pankanko and papa wabra bomu a so we say sansa we asia on pene man ye mapanya de bade emma wabra want to be the wenim pa no sana ba block we share wo buafo pa de bomo pa what the nensano epia no e free wabra bom and no pe ensa biara epia ne pa free wabra bom. Yes, Lord. And we are being new free sans him. Jesus' name. We are being new free sans him. Jesus' name. And we are being new free sans him. We yes, you didn't. We yes, Christo didn't. Otrimodin for us. Otrimodin for us. So I could talk around for some of that. Now, but when you said Otrima, evil spirit, 3 more things in it. I could for. Our money 3 more things. 3 more things in it. Nipa, Omitrim. Hallelujah. Amen. Entina ebra Yesu be hu se obi sa ahombone nsa. Bible say ebra omu chapo na omu duru na ja no. Akoa bi ahombone aye ne ma be twahwe wo mo nan ase. Hallelujah. Ndi obi a na ahombone ase ne ma no. Yesu wo pe na wo pu. Because ahombone etirim wo dene. Hwe ebra bonsam nya Job wo kwan. Check it out. Oh, no, and the we say, we can't say, wicked man, when now,
And I say evil hand be nyawa. Onipa no within a minute. Ni nyina be free wonsa. Obegini nyina. Job was sika. Owo nyan, owo nyapade Bible ne ka. Owo ma obonefo ne gisane ama we nyina free ne nsam. So this hand tackle your resources. Hallelujah. A tackle with sika. A tackle wa warrior. A tackle wa busia. Sa evil hand ye ya live worship. A tackle with sika sam to be ya juma wo hunu ni sika sam so. There is an evil hand. Woman getira no ase no. Na say oye adwuma no aboka. Aboka. Wo ni mi se odi sika 100 million euro adwuma mu enka wo hwehwe kura se ni pe kura nkomfa mfa so mra na afi kura no osa de ka 3 million beka ho. My God. Anopay nipa boni ni bi nsam. Honhom boni bi nsam. Ewrade beti wa firim. Amen. Ewrade beti wa firim. Amen. Ewrade beti wa firi wan nsam. Yes. And sabia di negative impact ba wa bra bom. Ya domi we Yesu dini mo. Aba obi ton aniama. Ensaboni bi asoma ma ohunu adwuma no so bio. Enne ensaboni bi a atia wa no pay. Ya domi tumi bi a wade awura mu we Yesu dini mo. Name. Ensaboni biara atia wo ayi ase. Jesus name. Na wo pia free wo ne ama ase ya basa. Jesus name. Ya domi sa tumi ni wo Yesu dini mo. Mu Yesu dini. My God. Obi timi ensaboni bi timi tia wa nopa. E destroy niema. Sa anopa no. Wa bra bonko ye sa. Ni se watie nipa no. Watie nipa no. Waje ni o ma free wo because ensa no ode tia wo. Ensa no ode tia wo na nyansa papa. Na se papa wo si ehwe ye hu ye tie bia na wo se otie nipa. Yes. And sabiara boni bia atia wo. Ensa boni. Na de ne boni aba wa bra brom. Jesus. And ewe Yesu Kristo dini mo. Yes Lord. Ewrade ati wo free sansa na se. Yes dini mo. And sabia wo abusua ni mo. Yes Lord. Na ye di ma me so. Jesus. Na won so eba be di wo so. My God. Ye yi ti free sansa na se. Ewo Jesus Christ dini mo. Amen. Andalu sakata yadaba. MZ sister bi tie meti ni bi wono na Nakuya mi sel bi no frey. Na Nakuya. Minim na Nakuya agogo. Minim but otie na no pe ai na Nakuya otie ye pa. On hwe ni mu ye wo atinigi asikasam ho. Akuya wote ye. Osofu si hwe hu ye wo atinidi esi aye sikasam wo di atie wo sikasam wo. Onya mani pakro ne emfa nko. Anakuya de wo mese ba kokra da. Tu otie ye pa osofu. Awurade Nyankopon akasa akire no. Nti onhwe ne ho yie. Amen. Any negative impact biara eba we nipa brabo so. My God. Ye domi we Yesu dini mo. Yesu dini mo. Any negative hand biara e di negative things eba ya brabo. Jesus. Ya domi sansa no. Yesu dini. Na yesira Awurade abasa nifa ne se emra meto yeso anopai. Yesu dini. Ewe Yesu Kristo dini mo. Awurade abasa meto yeso ena anopai we Yesu dini mo. Ya be bompae. Ya be bompae. Apa sa ensawe ana Israel for ko saase e Egypt Pharaoh ensa me pese ye hwe nyame asem bi wa ha. Exodus chapter 6 verse 6 she ensa boni biara ade burdens aswawo. Because I ensan the preacher emani si wutiri so ensan na sa so ye wo anopai ensaboni bia apreacher ne boni dia so awo ene ye de Awurade abasa basue wa anopai dino wase ma so am ne so abrebre mommra me nchen anopai Awurade se mommra ne nchen anopai no abasue mo no amama home he obonefo ne de niam bia so nkrofo but anopai Awurade basua wo anopai Awurade basua wo na osua wo anopai abanefo na de niam abane asoa wo tina Yesu se mommra me nchen ma soa mo ne soa na mabre na mo ko mu yade baade ebuo niam bia ebu kon
Mankadaba salabrando sadaba. Ewurade bɛgye wo firi nsabɔne bi ase anɔpa yi. Baabi biara utie yɛ. Papa Mami kind brofono. Okay. Or say therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them. God. And I will redeem you with an outstretched arm. My God. That is all bad you will free na basa tinini and no me ase. Hallelujah. Ewurade ebanew we ya ewurade ba enu mi bia wakwasa ase enkoya bia wakwasem enkoya nye ebra na Israel for Egypt no omunyame omosom no nanu bi no omoye de baade omosom aduane omudie no enu bi no omoye de baade omudi enti omonne wo mo ho but afei ewurade ede judgment ever to Israel for so and ensaboni bi asode bo so ewurade the judgment be to sansa no so you want ni tiri ni fa no ye victory no ye nkonimdie ye judgment no or the sansa ne be jibo no pay and no pay and sakasie bi betew wo Yesu Kristo dinimo quotations ne doso but ye be bompae ewurade be deliver ne man no pay. Psalm 37 verse the number 17. Ewurade bɛgye wa no pay. Wɔsi na meyi Israel for every Misrim enkwaye mu. Mebubu Pharaoh abasa. Na abasa wɔde kura nkranta de kutia me nkrɔfoɔ no. Sansa ne mema mu ayɛ mmerɛ. Jesus. So ɔtamfo ne wusa ne nsɛm wɔdena. Ewurade bɛma ne nsɛm ayɛ mmerɛ. And then Sadin didn't be a so with some uncle and him. And Sabia who would bring up a tumor for his hands and in Jesus' name. It was Jesus Christ in the name. Hey, Man Sabi Becca Sabiama wanna pray. Amen. Abasabi Becca Sama wanna pray. Amen. Psalm 37, verse 17. Psalm 37, verse 17. Psalm 37. What's it? For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord uphold the consistently righteous. Hallelujah. Yes, the arms of the wicked shall be broken. And She no was say na abonefo abasa bebubu. Abonefo abasa bebubu anopai. Na urade wo atene ne. Na urade wo atene ne fo. Yes. Abonefo abasa bebubu. Abonefo abasa bebubu anopai. Odi wo boni abasa bebubu. Boni na abasa ni bebu. De o se wo ti e wo sana na hode ni e bebubu. De on pese wo be ko oni mo obra. Ensani bebubu anopai. De on pese wo be di yie no. Ensani bebubu. Papa de on pese obi betu kwan no. Ensani bebubu. On pese obi adwuma betu mpon. Ensani bebubu anopai. Oni na to ade wo dwomu ho. Ensani bebubu. On peni pankan ko. Ensani bebubu abasa no. Enye papa bia anopai. My God. Sansano ebebre. Anopai sansano ebebubu. Ewo Yesu Kristo dinimo. Obi esa asie on percent nyame bebi be pejan man abasabi le so abasabi atwo ba fam ensano sa ofuro kofura na sansa we atwo ba fam anopai ensabiara okọ wani mu a na sansa na se atwo ba fam ensabiara sa ofura twedia ofuru wo ma twedia ade okọ wani mu a na sansa na atwo ba fam ena no pai sansa no ewurade jantom na mu Jesus. It was Jesus Christ in the name of. Papa, bonifo aba ense bia ye promise and fail. Ebubu anopai. Nyagidie wa awurade asem mu. Awurade sosene sansa no. Papa ense bi ye masturbation. Mantalakata. Yes. Ipe bi mu ntimi nyi omo mfirim. But ena sansa no.
ensana ma wo yesa no ejawa no pay lesbianism ni gay ensana ma wo yesa no ejawa no pay obi atonsanu mu kali masakata da bada ensana pia na tum but an ensana be you afirim ensabi asu be you afirim wose mama so am ne so abre ye woni ama bi wo honom na besoa wa eye ensabi na apejade aso awo but ene yesu say branenjan no pay one ne so na so no abre ene branenjan no pay na obesia wa no pay Jesus mandala gadu shadabadaba wekapada badabo shadili bidibiata baby biara owa wutie ye ene awurade suawo anopay ensaboni biara ye bompai baby a wo biara me pese wo kadi machi say ensaboni biara e wo mabusuam e wo me maami abusuam e wo me papa abusuam na say ye koye nimu na sa ensa no e twiye ba chire say ye bia ya no na say bompai ya ena no pai sa ensa no emumbubu sabasado embubu anapai ewe yesu direma be wana bompa we kabada masanda na badabos ipalabanda labadaba be wana bompa be biara wani ya mampa ya no pai ya pandala do sadaba le brasko padabadaba en sabani bia wa mami abusiam en sabani bia wa papa abusiam o ko wani manade wo babachie ena no pai ya bompa ya tana gabosa rapada badabosa le palibidiata rako sabranga le palibidiata rapanda la baskata le palibidiata rendo skapa le mantala badabosa le palibidiata le broskapa daba rakala badaba rato basenta dabosa ipala badabosa rapada badaba rapaya la badaba rato sapa dilibidibia be wana na bompa and saboni biara rato shada badaba le kapanda laba rato dobosa e palibidibia rapanda la badabosa e lamba dalaba le pandole bosa e palaba dabosa be wana na bompa ya etuma mo and saboni biara o ko wani mo etuba chire e mandala badaba le pedebe bosa e pandala badaba le kapanda bosa e palada daba rekadaba rapanda lagadabos ye pedebe bosa be wana na bompa lima handa lagadaba rekapanda labadaba le moskata yande le panda labadaba rekatala gatos e palikadata Maria le panda labaskata lo shadaba le branda labadaba le brandosa le panda badaba le pedebe in the name of Jesus. Yeah, here Exodus chapter 15, verse the number 4. Or say, Pharaoh's chariot and his host has he cast into the sea. His chosen captains also are sunk in the Red Sea. Jesus. I say, now Pharaoh didn't tell Ewurade akamo gu popunu ni mo Pharaoh ne ntiase na Kali masaka bro sanaba ne se nipa bi toye wo abrabom omu dim se ya de ye ho ye koye ni omu toye so omu pese ye benye ye fa hudie. Yes Lord. David is so banefo a osan meso se wo toa me abesunsan ne ya Jesus name. Yes Lord. And somebody be a yes Lord. Jesus name. Jesus name. My God. Jesus name.
ne and so we win in day who are mupiema ewurade ebeka sa and so yare win in day yare win in day no ewurade beti wa firima and na no pay and sanomo obi atomu tete na ewurade tew na laba sandi bidibia was if Pharaoh in Tiasian now Israelites and we say ewurade timi ati wo ma free Pharaoh nsam Pharaoh no hu say ne nsaso ohunu say ne hu ontene but obonifo taduane mabobo na ewurade nyankopon ateyai oh shata gata pata di my Abraham bonu o say obonifo taduane mabobo ama ewurade nyankopon ateyai waka Pharaoh upon positive nyina waka wo nyina gupupuru ni mu si ensanka ye nyankopon wako atene man hallelujah and I no pay ewurade ate wa no pay amen mesia no pay ewurade ate amen Judges 6 verse 9 ubeba bedi adanse ewurade ate amen potesi ni doso Judges 6 verse 9 and any evil hand biara unhunu ewurade ti wa firim Jesus ya sa bompire and sabiara umfa wani we unhunu na edi wunya yes Lord and I no pay yes Lord say bia no na bompire my God ewurade jantom sa ensa no Jesus ewurade jantom Jesus ewe yesu dine mo bia no na bompire bia no na bompire ensa bia unhunu and sabiara unhunu who sabiara edi wunya eti wunya wa wari mo eti wunya wa wadwuma mo le mahanda la bosa le basko pali bidia ewurade jantoma no pai ewurade jantoma no pai ejantoma no pai ejantoma no pai ejantoma no pai le mahanda la badaba le kapala bosa le mahanda la badaba rapanda la badaba ipala da braskata le mahanda la bosa iede de bes le bakadaba rekatadaba imandaba le pandaba imandaba in the name of Jesus my God ya drumming sabani bia we Jesus mighty name in the name of Jesus time when aso obi a we tie me bompire the amount my God and sabani bia di wachi and I no pay ya dome me ti Abigail papa obi tie utene metene obi tie yen Abigail ba me bompire the amount Jesus and sabani bia kura wu my God and I no pay yes ya dome sansa ne we Yesu dinimu ya dome sansa ne we Yesu dinimu ya dome sansa ne we Yesu dinimu manti kabro sadabada papa ya wa ensa bi wo honom obi be so da ya na bia okura mic na sansa na ji mic na free nensa it means that they are taking out your destiny out from your hands but na me bompire we Yesu dinimu wa wo so sa da ya no ya bompire twa sansa ne we Yesu dinimu ya bompire ya twa sansa ne we Yesu dinimu ya be so da na wo gina edom mu priti me ate mic free wonsam and na ya bompire the amount in the name of Jesus ya to me sansa no ya to me sell to me no name. To me sell to me no. Jesus name. Jesus name. Afa Abigail ya de wa serve radensa. Ya de wa serve rade abasa na se. Ewe Yesu Kristo dine mo. Adominanti. Amen. Papa bompa ye meja patas. Ansa ne osodi ye naba. Okay, ya bompa ye de meja patas. Yes, serve rade abasa se entoso. Any negative hand be aware adwumanim Jesus ye san said free ho afa positive hand Jesus and said the positive impact Jesus ama adwuma na tere ama wiase afa na nyina ye de san to adwuma nso wo Yesu Jesus Papa Bijo ye bompa ye de man sra awurade abasa to so and baby biara wo ye adwuma awurade ma branches ne nkwa kire bebre amen e wo Yesu Kristo dire sa wo miensa awurade de miensa kan ho amen. So what 10 every the 10 come home. It was Jesus Christ. So na yomi case or she what TikTok or say like it to jabasa na yomi oh Jesus I must say your sense wo kuru wa ma wurade difo onya wa difo akatua ensira togu yeso wadam
hey. Ebin tongu su wa Yesu dine mo. Jesus name. Ebin tongu su wa Yesu. Big Joe phones and accessories. Big Joe phones and accessories. Ye pagya wo serve adensa. Jesus. Ewurade nyankopɔ ma na basa no so ma. Jesus. Bɔne biara abayifo asesa fa ho. Oh Jesus. Yɛte wo firi mu wɔ Yesu. Amen. Ɛne bɔne biara. Jesus. Yɛte wo firi mu wɔ Yesu. Amen. Yɛpagya wo firi wɔ bɔnefoɔ no. Jesus. Ɛno means. King's Metal and Fabrication Works. Okay. Baba ye pagya wo serve adensa. Ewurade nya wo kɛseɛ. Ewurade nom no amoa wo. Ɔmfa na basa ɛnto adwuma yi so. Ɔntwe customers mfa ma wo. Aferi community canteen last one papa we are now the diakana to us aferi community canteen ma benis ma Lydia mama do ho papa bompa yemo Ewurade mfa na basa ntomo so yini cha apomodini bom ene yesira de tomo so ewe Yesu Kristo dini mo yini cha apomodini bom ensira wom ene tie wom ene yesira de tomo so ewe Yesu dini mo adomenti amen. Amen. Pastor Andrews Agyei mama mfa call mienu pe papa mi wo ye mehu se nkofo frɛfrɛ mo hasa mama mfa call su mienu pe esan se debi number no papa bobo number no na me mfa call su mienu pe mama mfa call su 05999 37 549 betimi afra basu sesi 05999 37 549 okay frɛ na bra so ampai obi frɛ won che na wan susu ni a hello me pachero adia yo ye na no pe ana okay wonderful hey me mami sinkwane ye sinkwane kwada sujum market o papa Aya me shramo. Kaje so fo se nyamenya ne kese pa. Enne wo me ye Awurade abasa. Nyamenya ne kese na wo hira no. Papa me hiampai bo pa. Papa ye mami. Na Awurade mama adwuma ne ye kese pa. Ya me shramo. Amen. Weda wase. Amen. Ye wo misi kwane no wonderful papa bompa ye mama misi kwane. Yes, Awurade abasa se ento adwuma yi so. Awurade abasa esira no. Jesus. Sansa ne ensira adwuma so. Ewe Yesu Kristo dini mo. Because watane we na asem se obesira yensa no nwuma so. Enti adwuma ya wode wo nsa yi. Awurade nsira so ma wo. Amen. Awurade ma adwuma yi mu ntere. Amen. Emfa Ghana fa na nyina. Ewe Yesu Kristo dini mo. Yenim se gidie mpa ya ye. Ewe Yesu dini mo adomenti amen. Amen. Papa me mfa call ba ko peso nka ho. Eye 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100 Frenebra susesie na papa emmompaye emfa emmawo Aferi community canteen na who's man Benis no or send message basa or say God bless you papa oko TikTok apostle join Abraham Hene a good year great Omega na yomi cakes ono so wa join oje nyame join wa ha apostle Emmanuel Jemfi ye mamenkọ ahoma no so we oye me last call wa manwura muntem Awurade ayo ye na oh mama we yam pai bon papa me mama me said the way and the voice says he want from we yam pai so for bon pai man mama me bon pai mama Jesus ade bia wo hwe ni mu mesra Awurade se onyama wo on konkona na ni chini fa wiase afa na nyina
When umfra impo no nim problem a wode ba. Jesus. Awurade solve problem bi amfa man bo Yesu dine mu. Amen. Ba bi afiri ba ye de ye nhwe ho. De enima ne sa oho atọwo. Na wanya wadanse die. Ewe Yesu Kristo dine mu. Awurade mfa na basa nifa no enkraw. Wanye wo mfiri ensaboni bi ansam. Ewe Yesu Kristo dine mu adom ne nti amen. Amen. Mama nyame nhyira wo pa mintimi mfa ko ni biem yes sofo maame wa ha the power pack woman wa ha ye wie ya the power pack woman na se mafa ko mienu pe na mafa ko mienu pe na yomi cakes me hu so like me angasa me nua Cletus Kabodi TV Omamba TV wa joining on so like sa oni great Omega ye great Omega ego kwa macro great Omega no na yomi cakes nyame nhyira mu nyina Richmond wa he Richmond me ba Richmond wa he Drumre was here sorry what do man kuma nyankopon ye dia ye ma no oba pa na womi ono so join o TikTok wonderful great Omega no Richmond miansenko ni ye Richmond miansenko ni ye manyame bonsenko na dia bofo ba no esense jana ne esofo mame the power pack mama Janet dia wura ha no ano odin bo mia ni ye Richmond misi team keyboard ni ye my odoman komano. Bo keyboard ni ye na above force and Richmond. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Richmond me keyboard no ni sorry nyame. Baby awo bia. Fa hura wo so die yimwe. Also for Mommy Janet, the power pack woman. And was Rana no day. Richmond Mia, boy, damn Rokudiana Mammy. Richmond boy, damn Rokuki board on a number four, Sammy. Me by Richmond boy keyboard on a boy keyboard on no. My God. Oh, Masika Patala Balabagada Bada. Makarabano Shadaba.
Odobeni. My God. Odona Yesu dia doye nano pay. Oh Jesus. Yanun to me, can you odonya kupo yema? Oh Jesus. Odona Yesu dia doye nano pay. Oh. Yanun to me. Odona Kristo dia doye. Oh. Yanun to me can the odonya kupo yama. Oh. Odona Kristo dia doye. Oh. Odono dia doye nano pay. My God. Odona yentiasi nano pay. Se Yesu anayeya. Yesu ayebio. Machi kwani toidi ebuye dro. Oh. Otoya wawado. Oda mentiasi. Machi kwani toi. Odole di ebuye dro. Otoya wawado.
Ye
Decree for me. Also, Andrews, decree in the realms for me. Decree in the realms. Decree in the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord. And near my body be a water. Yes, Lord. 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 My God. Yes, Lord. See fire. Jesus. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Any deadly wound, my God, Jesus, Jesus, yes, Lord. Yes, Lord. My God, yes, Lord. Receive it, 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 receive it. Your breakthrough, yes, Lord, is coming. My God, your breakthrough, Jesus, is coming. Yes, Lord. My yes, Lord. Yes, Lord. Jesus' name. Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. My God. I declare and declare, my God, in the name of Jesus, yes, every negative hand, nice, in your workplace, any negative hand, yes, Lord, at Katakyie FM, we bring that hand down in the name of Jesus. We bring that hand down in the name of Jesus. En kukon sabiara apeda, en kukon sabiara apeda. Ya brana si we yesu dinema. Bible say, ebrana Amorite for now, omuni Israel for ne kono. Bible say, Moses manen saso, na wo manen saso no, na enkunimidie ba, o manen saso no.
Nenkunimdieba, or the Insanatua, Nenkukuoba, and Sabiara, Apeta Dinkukuoba, Yatome, Yapetan Kunimdiabasa, Ewe Yesu Christo, and Sadin Kunimdieba, Sansan and Yapeta, Sansan and Yapeta, Sansan and Yapeta, Ewe Yesu Christo, Enkukwan sabi awa adwuma yes ya tome sansan Yesu dinimu enkukwan sabi awa adwuma mu ya tome sansan Yesu dinimu 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 aposomonsa Jesus aposomonsa Jesus abayensa Jesus okotofonsa ya tome no Yesu dinimu tome no Yesu dinimu tome no Yesu dinimu Yesu dinimu tome no Yesu dinimu we neutralize your power in the name of Jesus. Lay my hand on the kata and Sabiara Bonia Yamuma. Jesus. And what you may more. Yatome Sansa. Jesus mighty name. Yatome Sansa. Jesus mighty name. Yes. And Sabiara. Ayaponensa. Jesus Christ. Ayankukonsa. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Yatome Sansa. Yes, and Sabiara. Jesus. At this academy. Jesus. Na Sansa. My God. Kind of flow with you. Not to an intimate person. Yatome Sansa. Ewe Yesu de Nemo. Yatome Sansa. Ewe Yesu de Nemo. Yatome Sansa. Ewe Yesu de Nemo. And Sabiara. Also Diana Wotonyum. Not say Mike influence. Also Diana Ubriti. Not say Mike influence. Yet you want Yama with Yesu de Nemo. Yesu de Nemo. Yet you want Yama with Yesu de Nemo. Yet you want Yama with Yesu de Nemo. Yet you want Yama with Yesu de Nemo. Mandalika. And Sabiara Edia Kumayari nam. And Sabiara Emia Wakuma. Jesus. And Sabiara Ete Wakuma. Jesus. Your trust anyway. Jesus. Your trust anyway. And said Yakumayari nam. Jesus. High blood pressure. Jesus. And said the nam. Jesus. And that day. Yes. And then yes. Yatome Sansa. Yes. Yatome Sansa. Yes. Yabubu Sansa. Yes, Lord. Yabubu Sansa. Ewe Yesu dinimo. Jesus. Eradi adamase. Sawa yana sama ye. Aduminti amen. Amen. Thank you, Jesus. Eradi nyankopon shira wo nipa bia na onyo nipa bia kese. The hand of the Lord. Eradi abasa eradi nsa. Enano pay mijidi se eradi nsa ye ho nsenkyerene. Na ade bia na wontimi no osusu nyankopon so aye nsenkyerene de ama wo abrabom. Aw. Pastor Andrew Agyei. Pastor Andrew Agyei. Papa wo number ne yesen bobo na memfa ntudwa na nyame ya adoma mididi yese fiada ye edi yanimi asore ekoso ewo United Gospel Ministry enwumre asore ekoso ewo United Gospel Ministry pacho time be time is 6:30 to 9 o'clock. 6:30 to 9 o'clock. Do you know people be person will be bumpire or United Gospel mem here a buying school nechi. Wow. Me patch of our number no tuja. Number is 05999 37 549 05999 37 549. Oh Jesus. Pastor Andrew Agyei into bet me a friend on a number. Mama TikTok be nyanyami nhyira mo. Great Omega, Holy Spirit, Lady Vanette, mechia obi biara aferi community canteen for nya mama do nyami nhyira mo nyina. CK for Shoe Electricals, Big Joe phones and accessories, Master Latif Motors and Spare Parts, Kings Metal and Fabrication West, Tiero Event and Lighting, Memamia Rabna Boutique. In fact, those gas kofunyina ya chiachi mo ene ano pay na wie samodom na mo boy na mo so ya sen ne de dwumadi ebrewo nyame nhyire woni pada zani bia wo je mre na tie me ma me si kone
akwada so dwomu ho oni ne kunu ne ye 18 nyame nhyira mu nyina se mre de men so ama